Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba OGTV Show YouTube channel. Uyu ni wa mwanya mubonamo amakuru y'ibyamamare byanyu kandi mukunda, haba muri muzika, muri filime zakunzwe, ibyamamare bitandukanye mwakunze mu buzima bwanyu. Uyu munsi mbafitiye icyegeranyo cy'umuhanzi Jay-Z. Hari abantu batazi uko yavutse, aho yakuriye, icyo yakuze akora, se yazamutse ahereye kuki, nyina umubyara, papa umubyara bimeze bite, n'andi makuru menshi yihishe ku buzima bwite bw'uyu muhanzi. Uyu munsi ngiye kubagezaho documentary y'ubuzima bwa Jay-Z. Nimuve ku murongo, icyo musabwa ni gukora subscribe kuri OGTV Show YouTube channel, ubundi mukajya mubasha kubona amakuru ndetse n'ibyegeranyo ku basitari banyu mwakunze. Muzika ni kimwe muri industries zitanga gatubutse ku bayikora binyuze mu kugurisha ibihangano ku mbuga zitandukanye, ibitaramo, ubwo ndavuga amakonseri bagenda bakora ahantu henshi hatandukanye, ndetse bakanakora n'amakontrakt basinya hagati y'ibyamamare ndetse na kompanyi zikomeye, bityo bigatuma abakora umuziki bagira umufungo utubutse. Ibi turabivuga kubera umugabo uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bwe, uko yakuze, amafaranga atunze, indirimbo yakoze, albumu yagurishije ndetse n'ibindi bimwerekeyeho bitandukanye. Uwo nta wundi ni Jay-Z. Jay-Z ni icyamamare mu njyana ya hip hop muri Amerika ndetse no ku isi hose muri rusange. Tugiye kurebera hamwe kuva yavuka kugeza ubu yanyuze mu buhe buzima. Ndakeka abenshi mutabizi kandi mubifitiye amatsiko. Jay-Z yavutse ku itariki 4 Ukuboza mu 1969, avukira muri Brooklyn, New York muri Amerika. Amazina yiswe n'ababyeyi be nyakuri ni Sean Carter. Papa we umubyara yitwa Adini Reeves, naho mama we akitwa Gloria Carter. Bivuze ko ahuje izina rimwe na mama we Gloria Carter. Ku myaka 11 gusa y'amavuko, Papa Jay-Z yasize umuryango arawuta. Jay-Z n'abavandimwe be batatu barimo bashike be babiri na mukuru we umwe basigara barwana n'ubuzima butari bworoshye, barebwa na mama wabo Gloria Carter. Nyuma y'igihe gito, Jay-Z akimara kubona ibintu bikaze, papa we ataye umuryango, yajyaga abwira mama we ati, mama humura, nimba mukuru nzakwitaho kandi bizamera neza, humura. Nubwo atarazi icyo azaba, gusa yakuze ari umwana wigirira icyizere. Mu buzima butari bworoshye nyuma y'uko Papa Jay-Z ataye umuryango, Mama Jay-Z nk'uko yabitangarije ikinyamakuru US Today mu 2014, yatangaje ko yakoraga muri Crack Investment Firm, gusa yavayo nyuma y'akazi akanakora akazi k'ubusekirite kugira ngo arebe ko yarera abana. Ibi bikababaza Jay-Z n'abavandimwe be. Umunyarwanda ariko yaciye umugani ati, icyo uzaba ntaho kijya. Ibi byabaye impamo ubwo mu 1980 Jay-Z yatangiye muzika biri officiel, ashinga record label yitwa Rock A Record. Mu 1996 yasohoye albumu ye ya mbere ayita Reasonable Doubt, ndetse anasohora albumu zigera muri 12 zirimo izitwa Blueprint yasohoye mu 2001, The Black Album yasohoye mu 2003, American Gangster yasohoye mu 2007, 444 muri 2017, ndetse n'izindi yagiye akorana n'abandi basitari barimo Kanye-west ndetse na Beyonce wanamubereye umugore. Mu kanya turagaruka ku buryo Knowless ndetse na Jay-Z bahuye ndetse bikarangira babaye umuryango. Abantu benshi bazi ko Beyonce Knowless ni umufasha wa Jay-Z kugeza ubu, gusa benshi ntibazi igihe bahuriye n'ibindi byinshi byaranze iyi relationship yabo kugeza babanye. Tugiye kubirebera hamwe kuri OGTV Show YouTube channel. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, ubundi ukajya ubasha kubona amakuru 5 kuri 5. Uramutse ufite igitekerezo cy'umuhanzi wumva ushaka ko tukuganirizaho mu makuru yacu y'ubutaha, wamwandika muri comment, ubundi abagize benshi mu bafite comment y'uwo bakeneye akaba ari we duheraho mu kiganiro cy'ubutaha.
Mu buzima bw'ibanga Jay-Z yagiye aba muri relationship na girlfriend we Beyonce mu myaka myinshi, ariko itangazamakuru rigakomeza kubivuga. Nibwo byagiye hanze ku itariki 4 z'ukwa kane mu 2008 muri New York, ubwo ubukwe bwabo bwabaga ariko bukitabirwa n'abantu 40 gusa mu nzu ya penthouse apartment. Ubwo bukwe bwitabiwe n'aba actress barimo Gwyneth Paltrow na former Destiny, umwana wa Kelly Rowland ndetse na Michelle Williams. Igihe bemeranaga ko basezeranye, Jay-Z ndetse na Beyonce bagiye bavugwaho ko batwite umwana, ariko itangazamakuru rigasanga ko ryibeshya. Mu bihumbi 2012 ku itariki 7 z'ukwa mbere nibwo umukobwa wabo yavutse yitwa Blue Ivy, aribwo bahise bafata ibitaro. Ubwo yavukaga bakodesheje ibitaro byitwa Lenox Hill Hospital, ndetse banashaka abagide cyangwa se abasekirite barinda aho hantu ku buryo bw'ibanga kugira ngo umwana wabo atabasha kujya hanze. Ibi byatumye Jay-Z ndetse na Beyonce basohora indirimbo kuri website yabo bayita Glory, aho Jay-Z yagaragaje kwishima kwe nk'umugabo wakiriye umwana mushya mu buzima bwe, ndetse bavuga ko bameze nk'abantu bari mu ijuru rito ubwo Bruce cyangwa se Blue Ivy yavukaga. Uyu muhanzi Jay-Z uyu mwaka wa 2023 umusize afite biliyoni 1.3 by'amadolari y'Amerika, ubwo mu 2022 yari afite biliyoni 1 y'amadolari y'Amerika, mu 2021 yari afite miliyoni 900 z'amadolari y'Amerika, net worth yari afite mu 2020 yari miliyoni 750 z'amadolari y'Amerika, naho mu 2019 yari afite miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika. Iyo urebye uburyo amafaranga yazamuka cyane wibaza uburyo abigenza, ariko afite ibikorwa byinshi bitandukanye birimo business z'imyenda, zirimo business z'inzoga, harimo business zo gucuruza indirimbo ku rubuga rwa Tidal, ndetse n'amafaranga aturuka mu muziki mu buzima busanzwe ku mbuga zitandukanye zirimo Spotify, Amazon ndetse n'izindi zitandukanye. Uyu muhanzi ufite 1.88 ni umugabo ukomeye cyane kuri iyi si ya rurema mu muziki ndetse no muri hip hop muri rusange. Uyu ni umugabo wagiye akora ibikorwa byinshi bitandukanye, aho yashinze uruganda rw'imyenda rwitwa Local Wear, ndetse aza no gushinga uruganda rw'inzoga cyangwa se rukora champagne. Azi ko ari umuntu ukunda imodoka cyane. Uyu mugabo bivugwa ko afite inzu ndetse n'imodoka biba bihenze cyane, kuko kuri ubu atuye muri apartment ibarizwa muri Manhattan ifite agaciro ka miliyoni 6.85 by'amadolari y'Amerika, inzu ihenze cyane. Ikindi Jay-Z yakodesheje inzu muri Sama akunda gusohokeramo muri Hamptons, akodesha 400 ku kwezi by'amadolari y'Amerika. Ayo ni amafaranga menshi cyane. Jay-Z agira amamodoka ahenze arimo James Yukon, Tesla Model, Bugatti Veyron, Mercedes Benz, MC Crane SR Ferrari, ndetse na Mercedes Benz Sprinter, Rolls Royce Phantom ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Ni ibintu bigaragaza ko uyu mugabo ari umukire kandi ku rwego rudasubirwaho. Ikindi wamenya kuri Jay-Z ku buzima bwe busanzwe, Jay-Z muri kariyeri ye yagiye atwara awards zitandukanye. Yigeze kuba Best Male Hip Hop Artist muri BET Award, yabaye Video of the Year muri BET Awards, yabaye MVP of the Year in the BET Hip Hop Award, yabaye Hustler of the Year muri BET Award, n'ubundi Rap Artist of the Year muri Billboard Music, n'izindi nyinshi zitandukanye tutagarukaho. Gusa ibi ni bigaragaza ko Jay-Z amafaranga afite atari amafaranga yizanye, ahubwo yarabikoreye.
niba ukunda ibiganiro tubagezaho cyangwa se documentaire tubagezaho n'andi makuru yose atrendinga muri showbiz nyarwanda no hanze yayo, urasabwa gukora subscribe kuri OGTV Show YouTube channel ukajya ubona amakuru tubagezaho 5 kuri 5. Nge mwari kumwe kuri micro nitwa Blaze. Amakuru yacu nakagaruka, kora subscribe, ukore share ndetse na comment. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Ciao ciao.